Salam alaikum Ba'afun kenarang Awai ba-Islam Penemat sabi Ngon berkat umum Gebili Tuhan ulun layang barang si jaing lun lake me'ah di telefon rijang bejet kelawan ba'abari aki mungkin netepe kadang-kadang bukan sajaan ba'alun merawi jino mulai asalun paban demi tujuan berjolam pikir bukanlah mustasang orang dirangkam tapi tujuan makmud lahir kepetelepeng harta mekuyan sesabirakan saling tak menceri kepetetutup menghias lisan hana perasaan waktu tak pelem kepeterupa tamsi bulan terang waktu gom pandang hina bukan li kepetelaga tak stop pakaian tak petorakan lanjut ke pakir kepeteh lampu punuh ngan pisang asa di dalam hanjut ke hasi kepeteh rumah mewah ngan sedan rap-rap tak menjang mesebab parti kepeteh lemah mekawan-kawan darah di belang itu merabi kepeteh inang tamsi bulan terang ta'i malam tan mangat hati kepeteh gesik
lam perdesaan akai kesabaran benang basui kepetemabuk ada tapasang menyatan pawang jadi judereling kepu presiden si jagat alam hukum Islam hana jipiki keputuh tatup sabah gambaran dengan sukawan tak perap hati keputuh tungku pendidik ayang semata wayang geharap RP keputuh akai gebilih Tuhan semata labang akai jijahing mangat beku pesabu kenaran ikut aturan beban hati tapi tak pejak jalur Islam beirut genaran si abi kafir benagenasib sesabi insan beirlah iman lam lebu sari benatanyongin urang tan mampan beiru tanyutran ngon hina hati kahan bantu urang susahan beiru talaban bekatun baki nyang pangkai ruto sembahyang terpujo Tuhan kesyihanali urang mulia bastidrat Tuhan bukan jabatan mengkali gambi urang meamai urangan malam niat besi padan di yaumil akhir yang hana tampu akai binatang demi tujuan ke Eropa pagi
makin Mengku semangat rahmat Tuhan kepada insan pengarang cai sabuh nasihat katrolan layang berkat umuyan bud rambun kanding kakele ono akhirul kalam pat nagoyang nepemu ahli mungkin natuto yang lepasin ban maklum lontuan bukan syekh ahli jino ulun top dengan wassalam kelarut malam ngantruh ba'asi pri lemoh tada tubuh uat tengetnya sang makan rijang lon